Waka faith healer impa ehu imdibera owiase odamambiri onu yimedza yankopon na Somafo nkotin wo baye enti Yesu obaye na kasopa na Yesu ba akware baye emfi ipmebi na namburi mbebia ma asase njo yankopon so obia ma asase njo enti aye asam foforo kra ntina mugura mechechim ma nipa wehu awona nkrofa wobaya wonfa adu nsaye dan bi wiase yerbe a bera obakan pebera bebi obakọ bera ida omnedu ma onu ansana otum wansapo na faith healing de wonfa bibera nka ho yesa odansa todo nti ayaza oyeso kokra na ho yimdi wiase na mapa biraba abachache omuyi akwechire paapa nen shaase ande esunsunfi no wode yereba wode mayimpe e pire hu asam na tase yi ha ira yimpa yer oyosmaha ni na sunsunfi no woye enti samishowa da maya da sunsunfi na ode da maya ba ma mutu efiworo the mutunu fi umu api oya na ohona batapo obi iti oya na yaw akuma oya na yaw yefun oya na yaw awan me ran ma onkwan yahwe sunsum na osho nti na tiya ite sunsum ni fi ho a awle ya ojawo obi odefu ontum na nso na nkuma isusu bi bere yesunsum yaba yin fa yana wasa sai bi kankan ya gana he wotuma yin 97% in ya ya shunshu wala ba insan yin fa ya wot wotuma tun awon support ya me Somafo yo ne jumeda yin da me showa madama sabato do la ya bi o di bera the shunshu ne fiwa awle ni ayalsa nti in jumeda awo na mo ojina do ayinde akoya bodol na asayin payari sayin payara do makan ayo kwan ba ko pe ni na fit esunsunfi na yankopon de yerbebiara ayo ho adwuma ensi na ayrepa wobar yerba sonko no wodaba na so wahwe no wina no ho ato eyin pa me ho ehwe nsejumedi ase me ho ehwe mo wo ho ato ayesa ho odo so pa na ho ina do makan ayokwan afrefin na mudura baso yerba yerba awo de wo hu yerba boko doctor anani si botidi ebi anakuma obi anefun obi abodi obi adam na mo de na odo na yerba no ba ina asembisa awo hu ayipegere inim ama chechima nti moyima de yimpa yer nine oyima ne yawo esunsum na wo we yimpa mu obi ana yera odo me yimpa obi wo mu wakoma na rokato obi wo mu oyekun ema ya ba oye yimpa ya yawo bi ana no sunsum a oye de bedumede nti samdom sato da mba ya ide sunsum bera ono owo mu na odi yana ma won ayo kwa aprope de motine twumu na hu yimpa yi ase ebe mbi yimpa bia yi ase be jera yana ekwatuna ana ekwara ho a motime yi sunsum twumu sunsum de nta ya no ren sapo yimpa ren sapo da ekwa bia omu ahaban bi me egwar anu mebi bo ja na kakra ko doctor ba mu ebiribi bo ja na kakra na so ina jade sunsun obetwi impene mu ina esmasama oho yaraba odde yimpani bela da wa agbadam ana de impo onye yakunu mpo anwo ba ina sunsun ro wayo ensi okun an wodore yen ana okun an musumu don na mi yifo mu
petira ambi amanya Ghana oya abaye adom kase amaho namda sabni ushema American oya mo tse pedal ni chudo da asu suma wo ha impe e woni dido dobi ba yan obetuma abiefo pi obaban na ya no ya ba ya efi ebinu na mbore na so na anko on fehwe ta ma chi omun o tira da sunsum na azu woman okwe kise yimpa botum da buti yesu ka asokatachi bido kokatachi fia ora kwa akatachi e chera wora wo ya din sin do to one ensi se yimpa ya no woni tuma wetu betu kila kenyo bia omutum wo etu sunsum na odo ya na mo efiwodo na nda mo kenya da mbi ne hu yimpa bia yi ase yesa ni shim asana ensi me bonde wo da oyimpa bia da o se masam mo anye no hu chi di tuma jana kwa 209 na ma start da mun jimedi na ma sa dom bebe ma son yel na ma oye nje wompo yada mi we shim nsana babu no so suma na sam na ka son oye na oju wo fi wa wutum o we bro tipu bebe a wo yel a ba son yel a obi kura mi yim bi mi won sheda da mi obedin komo ba from yo bakasa na ba kan asma chitaman da maya da akan oya no onchodo ano ahodo onchodo na oya asama ehuye papa baya mi sidiro kwan wanga so from na andamase oya bo onchodo so ampa na da makan esunsum na meeting ndi ya bno kwa na kokora ipe pi oba oseme yare ma abo esu baya empian ebasa anada anan afina ya na asam yo ncha so ho nsi na kwal ho a anasunsun ga na kwal ho a edu bi na odema wa e we bi na mmira na hodin otwem boyika spy ensi se edu mpo mo na no me ana egware ana epun na yare no okware ya ede ya edu na hodin obotu tipe wasna ba odugo impebia yi ase asankafo 88 kind ose impebia yi ase owo tum otusunsun dabi oye Nyame na so afon kotin na obaye de mujuman Nyame na so afon ko nze kwa John 34 a ose me Yankopon asuma no amule sunsun a onye awie da me ho na nkrofo a owo tum da odo sayar ma aba nkrofo ye nya ya mmogu ona ho ma wonyim ho hwe na wodo yachi Yankopon ne sunsun odo mma asuma afon ono nko so what you want to do with them? I think you'll be able. And say, yes, baby. Nazir is a poor Maria Pawaba for when I will be, but me used to do. Don't can I other person there. I do not have one with you, baby. Then be a most small pro, and Yassi now, Ojnado, I think you baby are. Let me go, baby. In terms of baby, I will. Impa krompo ni ya se bera dan me ye wotum wa ye bi nti oye adom kasa aboso Yankopon kasa oda adom ya se ense hye na oda hon me yu shema da amaya de adibia okunso ya yarba nko abrabose ina tan obi nkopore brapa na so wotumeti na oyeye ohwehwe e wasunsu ma ho mo yarba na won wasu yin pananyim akwan da alakwan na wasu akwan na alakwan ente se abi na ko hwempo ya bodo won abi onyeye aho ni na me ushima oyamasa no boto do na jumadi na de na kasa do kasa makam na bayi da bajuman abra bura nko yi aba kan da wonto yeye kunu ngomba rehaba nyebi azibira okunso biara oye sunsun obi ofa fie ofa ma fie nsami ushema na de musa toda ibia be fiodo wa bra bura nko yi afi wo dia wo ma na akoyi tayara ba na yara
ofi wuchin a one san ba wonchen bio nti wo hu de tsapo a na asna kura da American we kwintwatom Central region yin pebira awo afad Central region rebal da baya de Liverpool baba asaf market papa unibaka na kan besi esuisia idu esuisia kacha tasi yara mekwa rabi ifi takwa de nkwa na raba so papa nkanaka kacha mesi esuisia idu esuisia so kala mekwa rabi baby ababebira da babebira e wa mini pi bia mutukwan ntoraba na de kan afre ansana Ishemu kunfin otom kusira na pegara ye tum pa boso le lo tum pa boy eje ni pe bebre eje ho nti ta mekan bega ya ho boa na nka so amba amba je ho ta be Ghana ituma kwa we bia ye wabotu wa bo ye wabotu wa bo number ye 0543 466 275 0543 466 275. You go so yeah 0277 12 63 08 0277 12 63 08. Edamasi.